JRK اصلاح لوبن تماشوان نهجا بولتنا نوچان پیشکش دکم دی دست بکی دست سر نوچان. سروک دسته دانوستاندکارا سوریه را گهاند کود دمک نزیک داوی کمیته دستوری ورا آوا کرن. لیدر زوره پارتیکا عربیه سیاسی کو داخوازن ناوندیا سیاسی لسوریه دکه حتی آوا کرن. لیدر زوره جوانکی جه باجار عمودای روجاوای کردستانی سردسته کسنن ناس حتی شهید کرن. لسوریه کریزا سوتمنی بردوام و رژیم هوارا خودگهین روسیه. دوباره اسلاو ریوبریا درگه سیمال کا دیار کر کویج روجا یکشمی و واتا ایرو و کارل سر درگه راوسته جبر بلندبونا آستی آوی درگه سیمال کا بریا روپلا خویا فیسبوکه آگاداریک بلاف کر تیده گوت کویج بر بلندبونا آستی آوی ویش کارکتنا پراس سیمال کا و کارل درگه سیمال کا راوسته او یک و همو روشن مرووی و بازرگانی الخوا بگره هجای گوتنیه کو کاری درگه سیمال کا جالی روج آوای کردستانی و راوستیایه. ده نونراتی هریما کردستانی انجمن اجتماعی کردی لسوریه سردانا گورا ملا مصطفى برزانی نمر ادریسی هردم ساغ ل برزانی کر نونراتی انجمن به سروکاتی نواف رشید سردانا گورین نمران کربو جالیه نونری سروک برزانی شیخ خلات برزانی و هات پیشوازی کرن سروک نونراتی ل سر گورا نمران گوتار خوند ده گوتار خوده بحثا رولا نمران کر و گوت برزانی سمبولا کردایتیه و ناو کرد و کردستانی به قربانین خواه و خبات خواه نقشه کریه و پشتی ملا مصطفى برزانی هر سروک مسعود برزانی همان او ریباز بریود به و لسر ریبازاوی بردوامه و هیویا سرکفتنی جه سروک مسعود برزانی رخوستن. سروک دسته دانوستاندکاریا سوریه را گاند که دما آواکرنا کمیته دستوری یا سوریه نزیک بویه وان ده گراخویا داویده مجارا نافچه آرام که واله به پککی گنگ شکریه. سروک دسته دانوستاندکاریا سوریه را گاند که دما آواکرنا کمیته دستوری یا سوریه نزیک بویه وان ده گراخویا داویده مجارا نافچه آرام که واله به پککی گنگ شکریه. دو کنگرکی روزنامه‌وانی ده ایرو نصر الحریری سروکی دسته دانوستاندکار بحثا گراخویا داویه و هفدیترین خواه بگلک آلیان را دناو ده شانده ناو دولتی جبو سوریه گیر بدرسون کر و گود وارنشا مرووی لسوریه پروسیا سیاسی روشا ادلبه و کامپا الرکبان هروها مجارا آواکرنا نافچه که آرام کوواله به جپککی سرباری مجارا پنابر و گرتیان و روشا عفرینه و روشا گشتی لسوریه گرنگشه کرنه. الحريري أشكر كر كل هفكرن لسربرانيا كسايتين كوميتيا دستوري هاتيا كرن ليهين جي ناكوكي لسرچن كسان مايا وددما نيزيك دا والهفكرنكا بتمامي وركرن ويدس بآواكرنا كوميتيا دستوري وركرن. الحريري أشكر كر كد جرا خدا وانسي خال جبو كوميتيا دستوري جنگشا كرنا أو جي سر برشتياري وبأركرن وتدابيرن بنغاف كو كوميتيا دستوري ويب سر برشتيا نتوان يقرتبا. کمیته دستوری جسه بشان پکته بشک جبو رژیمه و بشک جبو اپوزیسیونه و بشک دن جبو جواکا سیویل و پسپورانه که دناف بشی اپوزیسیون و جواکا سیویل ده کرد بریا انجمنا نشتیمانی کردی لسوریه جهه خود گرن. پارتیک عربی سیاسی لدیرا زوری آوابو داخوازه سوریه که نناوندی دکه. کسایتین سیاسی اپوزیسیون لباجار دیرا زوری شپیلک سیاسی بناو شپیل عربی یا سربخواه رادگهینن و هلگری گوتارک سویله داخوازن نناوندیا سیاسی دکه. اوه چند روژه اف شپیل بلاف دبه و بیرو باورین خواه بلاف دکه و دبیجه تنه چارەسەری و دموکراسیەتش بۆ دۆزا سووریێ و پاراستنا یەکرێزیە خاکا سووریێ و کارکردن لەسەر دەستوری دەریا دیالۆگێرە دبە و بە وی ئاوای مرۆڤ دکارە ببە خودیە دادوەریەکە سەربخوا و هەرسێن دەستهەڵاتên دەولەتên ji hev cuda bikin و ev şepêl dibêje partiya me hilgirê biryara netewî û encumena ewlehî 2254 derbarî Sûriyê de ye ya ku dibêje veguhestinek siyasî saxlem bi awakî eştiyane ji Sûriyê re.
بله تماشوان هجا لسر داوین پیش هاتین رجالات جمع فراتی و آواکرنا کمیته دستوری نها الاستودیو ارکی بريز علي اسماعيل سیاست مدار و القلمبه بريز دنباش تو بخير هاتي دسبك دج عليك بحثا جاران بحثا آواکرنا ریوبریک نوان ریوبریک نو لرجالات جمع فراتی و رجالات فراتي ورجاوي كردستان تيكرن لسر دستي امبيجن هف بيمانيا نف دولتيج عليكي دنفجي بحثا في افاكرنا نفچه ارام تيكرن ياكو تركيا وامريكا الهف كرنا قالوا چما تا وكانها امبيجن بروجيك زلال واشكره درباري في كده نهات يخويا كرن براستي بشتي خلاص بنا الشر كاري عسكر تاري کار سیاسی ته حاله خو فردت که اعتماد جی سر باوری آمده سر قوی سیاسی و بکرنه کار سیاسی یک جی اف دفرا آمنیا گو بحثت کن تحالفات دولي و امریکان بحثت کن حتى انها نزلاله نخيايات تشتكي اعلان كريد بينينن ام بس جهداريت كنت بيجي تصريحات امريكان واد بيجن گفتگو نابر ما تركا ده هنل گفتگو نگرم سر اواكرنا في دافري ده تشتاج مرا مهم وكو بارتي ديمقراط كردستان وكو انجمن ميسا وطني كردي استقرار منطقه ده تشيبه حلا سياسي خابده پیش زو ام بگهن و قناغه و تشتا ام فهم دکن جي امريكان او زو ناشن جدفر ناشن ولو قوتك كتشك جي بمينه جبو حفاظ سر مصالح وابكي ومثلا وضع منطقه رقمك مزنه بازارك دوليه ناو دولتيه دولة ذو الهيز او خلي واتكن او واتكن نا تشتكي دستي نظام ده ونا دي جهنا دولة جو خوي هيز وكو تركيا يعني موقعي سياسي موقعي جغرافي جيوبوليتيك مهم هيزكي طبعا تركيا هيزكي سياسي وماليه او تقارن قفتوها بكن دستي عن شريكي منطقي بن روس مثلا فرنسا امريكان المانيا اف دولة مازن حمي هر کس کی تخوازی گو پشداری گی بکیتی دا لی اما چوانیا هی تو اعلان نکرنه تشتک هی تو اوی زلال نبوه هی تشتک جی نخویای لی هم هیوید کن وباوريا ما هي ان شاء الله ويقولي شر نمينه مجرد شر نمينه ام بينن صالح الشعوب منطقه ده وتايبت شعب ما كردي وتشتا مجمره مهم ام ما في كلمه ببارستن اف مدوي بس باشه بريز الجوري نرينا تا اگر هي بيجن نزيك بونك يعني لهفكرنك دبن سيكا ناف دولتي دوره افاكرنا برا انجمنان اجتماعيه كردي لسوريا ونابرا بيديده نخص مش بر ريفبرنا نافجا روجالاتي فراتي ضغوطات هنا امريكانا وغير امريكانا جي دولة دي خودن بيش جي وكو فرنسا ودوي تصريحات دان تخازن كاركي ولا بكن ناف برا مو اطراف كردي داجي كردي وعربي داجي يعني نبس كردي تشتا سي لقاء تشيبينا نابرا مجلس وطني وامريكانا دا هذا لما كسن جو حاضر بي جمارا قوتن جو تشتا مجوا فهم كري امريكان جادن يعني ومستعجل جي وقت جي تخازن بزو منطقه آرام تشيبكن او برنجوان قوري برنجواندين خو استقرار تشيكن استقرار وقت ما قلتي قبدي صالحي مداي الضغوطات وقت ما قلتي جاردي هنا وبادري تين خياكرن انه نا طرفك مسيطر بساحه مي طرفي ديتر هركس مكونات باش داربن مكونات جي ام وقت باوريا ام بجن جرك يعني زي شيستو بنج بلكي كرد بن تيدا مشارك بن باعتبار ام اغلبينا ويدي تر برادان خريستيانا وطرف دي كردي جي وعربي جي وباش داربن اما زلال بين هي زلال نبيه راستي يعني ام هيفيا زلال بين نبتر باشا نعم درابورت ديت بحثا نزيك بونا دمي افاكرنا كوميتا دستوري تكرين قالوا وجهي ما في روايه كردان ويتدا تشبه بتايبت جي يا كوميتا دستوري كون هبوا مجاركه ديروكي وقالكي كرنجا واگر هنا اوجي ورم جي كرن
هيفيا ما هي إن شاء الله يعني هر أف جهورين تشيبن السويدة هر بحر ما يتذهب باعتبار أم بشكل ائتلاف سوري معارضة وأم أم بسرب خوي وكو مجلس وطني أم دانستاني جنيف دا حاضرن باريام كسي جو جنيف دا حاضر به وين به بحر به والسر عرديجي اعتماد سر قوى سياسي وبكرنا أم وكو مجلس وطني بنجها ما قاعدة ما جماهير كبار فرها الأسرع عردي خلكها كأحزاب كيفن هنا كاركي دريجها ماوي 6 صال كارو خبات وعلاقات دولي وناف دولتي هنا وبشتفانيا كردستان عراقي وتايبات سروك مسعود برزاني باشا نهاجي بريز تبخجي لروجافاي كردستاني دمينة بنارينا تا قالوا تش سيناريو البيش روجافاي كردستاني هنا وبري نافشا كردستاني ويب كيدري وبا يا روجافاي كردستاني برب كيدربا وتش انجمنا اجتماعية كردي بيدمان هذا تخواستن انجمان تخواستن ندير علاقات الدولي ندير وابي بردوام ببي ائتلاف داش برجو درجه وحيد اوش مرق وام هرن بازار دولي ده هرن جنيف ده هرن امبريا ائتلافي شونا مؤتمر روما واسطنبول ويا القاهره ويا تونس وهي حميه امبريا ائتلافي شونا حاضر ودري مخابن درجه يكم اوش غير نينا يعني كم جدا كم متشبكن ما خرينن شنابه درفتها هي اوا وبروي كي في ام بردوام بنتدا وكدانستان جنيف وجدا جدا شي مجلس وطني قياده مجلس في خاص تابعت لجنه علاقاته في بردوام متابعه بكي قال دولة زولهيز فرنسا وبريطانيا وروس وامريكان هردو اليا ان المحور كتني هردو طرفين روسيا وفدك هر روسيا مقابل رجادي هرنا امريكا اجبر هر دو طرف باوريا مدا تالياوي تشتك شنابه باتفاقه هر دو طرف اتفاقه روسيا وامريكا هر دو جوي تشبن اجبر طرفك تنبي واستقرار شنبي وباوريا هي ان شاء الله ملاطمه كرد اما جزء اكي اساسي بن اتفاقات جو تشبن يعني دبر اراميا جو تشبي ما في قال كرد دستور داوي بيك اني وتشتا ام توازن راستي وكو أوين مجلسه يعني لا مركزية سياسي لا مركزيك سياسي هبه ما في قال لي كرت بيك اني باشا جاليه لشكري وبريز ام بيجن اگر هي ددمان هذا لشكري روج ام بيشمرگين روج وگرن روجافاي كردستاني ددمان هذا خدي بريار دستي دولة مازنداي امريكانا واداي بازارك نف دولتي وق مقود تيكرن هر دولتك خو فرضت كي غوري اجندات خو غوري اقتصاد خو غوري قوى عسكري غوري قوى دبلوماسي بازار هنا بازار مازنن رقم راستي رقم سوري حمي مصدرن او دولات حتى بكن اتفاقك وقتا كان اتفاقك باوريا مهج با كردي بشماغي روجافا نا كست غريب خلكي دفرنا خلكي ديركي وقامشلو وتربس بينا ويا كوباني وعفريننا هويه سوري بريكي وادانا كورنجي او يعني پرورده هات نكرن تشتغل سر هاتن پرورده كرن كو دفاع مناطق خو بكن سما حمايه منشآت او بكن الرياو او اراميه پیدا بكن نگو ورن دجي تكسي ان شر كسي بكن يعني قولي زانياري من سرفي اساسي هاتنا پرورده كرن باشا سياسة مدار علي اسماعيل تلمبول استوديو اركي زور سباس بو بشتايتا بن بيكرن لعفرينا روجافاي كردستاني بردوامن هري داويجي لغور ريخصنا مافي مروفان كو ايرو عفريني هجمارك ولاتي هاتنا رواندن سرباري دزي وبن بيكرنين دن ريخصنا مافي مروفان لعفريني لسر روبلا خويا فرمي لسر تورا ميديا جواكي فيسبوكي هجمارك بن بيكرنين جروبين چكدار لعفريني اشكره كرن همان رخصتنه گوت کورونی رو لپیشچاوین ولاتیان و بهتر سجریگریه که یان برپرسیارتیه که چکدارن گروپا العمشات به پروسا رواندن العفرین روجاوای کردستان رابون. او پروسا رواندن هات پشتی کو چکدارن گروپا العمشات گرتن سرمالا ولاتیه بناوی عبدالرحمن عبدو یه 8 و 5 سالی جگوند خلیل یه بسر نافچه شیه و
روژا 18 هیوا چاران و دخوازا $1000 امریکی جه کرن لی عبدونیکاری وان پرام به دست بخینه و ده انجام ده کوریوی بناو محمد جه کاریوی رواندن و اتومبیلاوی گرتن و او برانبر پرا یکو خستبون $1000 بهتر کرن جبو 15,000 دما 15 روژان ده برانبری سربست بردانا کوریوان. لنفچه راجوجی گروپین چکدار به هجمار کریارن خواج دزی و داخواز آباجان و دست سرکرن آمال و ملک ولاتیان کرن او جی لهر یک جگونده دودیه و گوانده و کوره و ولاتیان گلی و گازن خواگی هاندن پولیس لشکری لی بسود. لگونده حبو یه بسر نافچه آماباتا و دره کفتا 14 هیوا چاران ده 5 ولاتیین وی گوندیج آلی گروپا منتصر بالله و هاتن رواندن او جی هر یک جیگر مصطفى حبش و حسین شوکت عاقید و نشأت عبدالرحمن جانو و انور حسین جانو و رشید مصطفى جانو و ده 18 همان هیوه ده 3 جوان هاتن سربست بردان پشتی دانا برانبر پران و 2 ولاتی دی جبرنبونا پره کو گروپان خوستبون مانا دست سرکری او جی جیگر مصطفى حبش و نشأت عبدالرحمن جانو بون کو اوه جارا پنجانه تین رواندن برانبری پران. روزانه بن پیکرین به ویرانگی لعفرین روز آوای کردستان و گندواره و روددن به کو او گروپ بین راوستاندن یانجی سزادان یانجی جواکان اف دولتی لسر دنگ بکه و آلیکار باش بورزگار کرنا ولاتیان عفرین جوان بن پیکرنان. ده هشمی جوان کرد عمار دقوری لگندواری باجاره ده رازوری ده ایریشه که دج آلی کسنن ناس لسر بارهلگراوی و هاته کشتن. لگور مالباتا نابوری کوه گروپا ایریشکر لنزیکی باجارو که الکسرا لگندواری ده رازوری راسری وی هاتبو به اتومبیلکا جور جیب او جی ده دماکو نابوری بارهلگرا خواه یا جری غازه داجود بریویل جه ده رازوری الحسکی بو او گلباران کرند. انجام ده نابوری هاته کشتن. عمار دقوری جه باجار عمودیه 84 سالیه خیزانداره و 4 زاروکی وی هنه. لکمپا گورگوسکی یا پنابرین روز آوای کردستانی سالوگرا چارمین یا شهید بونا پیشمرگه لشکر روز رمضان ابراهیم حسی هاته وجاندن. ایرو مالباتا شهید رمضان و شانده رخصنا گورگوسکی یا پارتیا دموکراتا کردستان به سروکاتیا اندام پولیت بیرویا پدکس محمد علی ابونادو شانده که لشکرین روز سردانا مزار شهید رمضان حسی کر و بحثارول و خباتا شهید هاته کرن. او شهیده هاته پرورده کرن جبنا مالباتک ولات پاریز و کرد پرور لکردستان روش آوا بری 4 ساله بری خدا کردستان باشور تبلی ریزی پیشمرگه بون بوی ارککی نتوی براوانیا خاک و نشتیمانی کردستان بکن وگو کساتی 4 سال سر شهید بونا پیشمرگه لشکر روز شهید رمضان فیصل ابراهیم حسی دشر روبروبونا داعش تروریست ده در باست بین. وکی ایرو 21 نیسانی ی سال 2015 قهرمانێکی پێشمەرگەیەن لەشکری ڕۆژ بناوێ ڕەمەدان حەسی گیانی خۆیان بەرپاراستنا خاک و ملەتێ کوردستانێدا و ڕوبڕووبوونا تەرۆریستên سەردەمێ داعش کرا قوربانی و شەهید بوو. پێشمەرگەی شەهید ڕەمەدان فێسڵ ئیبراهیم حەسی لە گوندێ خراپباژار یە لەدەڤەرە ئالیان ڕۆژاوایە کوردستانê دê 15 مەهایەکê sala 1997 da ji dayîk bûye û cihê xwe di nava lîwayê yekê ji focê sisiyan yê leşkerê roj de digirt. Jiyana malbata şehîd Remadan tev êş û azar û nexweşî bûn. ji ber kêmbûna derfetên kar û dabînkirina jiyana rojana beriya şoreşê. Berê xwe dabûna gundewarê Şamê û li devera Kiswê nişte jî bûn. Li Kiswê şehîd Remadan xwendina xwe ya seretayî li dibistana Nêhat Salha sala 2003 ta sala 2009 temam kir. Piştre xwendina xwe ya amadayî berdewam kir. Li ji ber rewşa ku li Şamê peyda bû. Sala 2011 û destpêkirina şoreşa Sûriyê şehîd Hesî nikarî bû xwendina xwe berdewam bike. Hewla revandina wî jî jariyê grûpên çekdar ve hate kirin. Bavê şehîd yek ji wan kurdperwer û xebatkarên rêbaza Barzaniyê nemire. Dema ku rewş li Şamê xerab bû, her du zarokên xwe Remadan û birayê wî yê mezin Ibrahîm şiyandina Qamişlo.
ji Qamişlo bi qaçaxî berê xwedana Herêma Kurdistanê piştî ku leşkerê roj hate damezrandin di destpêka sala 2013 de herdû birayan navê xwe tomar kirin. Lêxolên leşkerê roj دوێ demê de hatbûn rawestandin. Taku di 26 meha dehan ji sala 2014 de tevlî xola şeşan li Binslawa li Hewlêrê bûn. Berî wê jî birayê wî İbrahîm tevlî refên pêşmergeyê roj bûbû. Gunha jî cihê xwe wek mulazim têde digire. Piştî ku rahînan û xola xwe bi dawî anîn, berê xwe da berayên şer ku di wê demê de şer di hemî berayan de li ser sînorê başûrê Kurdistanê dirûbirûbûna Daişa terorîst de vêxistî bû. Li gel hevalên xwe tevlî şer û berevaniyê di ber Kurdistanê de bû. Şehîd Ramadan Hesî beşdarî di şerê rizgarkirina deverên Herdan, Tilşebek, devera Şingalê zor avade kir. Piştre berê wî û hevalê wî kete deverên Elhelûm, Bîrlihil û Xerayîc. Mehekê navbera Hilûm û bendava İskî Musul de ma. Taku proseya rizgarkirina bendava İskî Musul, Tilrîm, Tildeheb, Şendoxa dest pê kir. Beşdariyeke qehreman li gel hevalê xwe tomar kirin. Daku piştre salekê li Tilrîm karê xwe berdewam bike. Şehîd Ramadan Hesî li beraya Sehlil Malih li gundê Herdan di şerê rûbirûbûna Daişê de roja 21 meha Nîsana 2015 şehîd bû. Tevlî zincîra pakrewanên leşkerê roj bû. Pêşmergeyên ku destan bi qehremaniya xwe tomar kirin. Bi beşdariyeke berfireh ji cemawer û endam û alîgirên PDKSê û Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê û heval û serkirdeyên wî yên leşkerê roj li kampa Gewregoskiya penaberên Rojavayê Kurdistanê bi xak hat spartin. Daeş hat ji nav birin, Heşda Şeibî jî şikest. Beramberî wê pêşmergeyên Kurdistanê û leşkerê roj serkeftin bi dest ve anîn. Alî Umar. îro li bajarê Qamişloyê Rojavayê Kurdistanê bi helkefta roja rojnamegeriya Kurdî ya 121 yekîtiyan vîskarên Kurdistan Sûriya fîstevala siyem bi ahengekî vejand. Di ahenga fîstevala siyem ya roja rojnamegeriya Kurdî de ku di mijmêr 11 sibihê li hola Zana li bajarê Qamişlo birêve çû hejmarek berfereh ji nûnerên partiyên siyasî, rewşenbîr û nivîskarên Kurdistana Sûriyê beşdar bûn. هنگك الدار بخيم بيبوني ووقت زانيجي اب مهرجان اسيا وان بيدرابن وقت يكتن كان كورسان سوريا ام بهبين بروجي وري دروج المجاليه كردي بهتر سركتيبي بهتر جي خو بلدنا بروج المجاليه جهاني روج المجاليه كردي براستي نهاج ها استكي باش لام هيدارن روجي البيجدا باجا روجي دا بهتر رولافا يا جبو وك نوريتيام لطي خوكي الهرجي إيرو بيويستا راجهنداما راجهندك نتويبي بيكم عن إيرو مهرجانا ميسيامينا يا بناء ججنا روجنا مجريا كردي وكم تفتزان سال 1800 ونها يكمين روجنا ما هذا مثلا دست مقداد جلال مقداد بدر خان بقولن همجي وك جبو بيرانينا في روجي جبو بيرانينا في روجنا مجاليا بو بنا في كردستان بو هم دخوازن به مهرجاني شي بكن وفصال السياي بو ام شي بكن راستي Sandîkeya Rojnamevanên Kurdistan Sûriya vexwendinek ji bo vejandina roja rojnamegeriya Kurdî belav kir. Di vexwendina xwe de sandîkeyê got ku ew ê roja rojnamegeriya Kurdî siba bi aheng vejîne. Semînarek derbarî rewşa rojnamegeriya Kurdî li Kurdistana Sûriyê birêve bibe. Xelata Ciwan Mêranî ya salane jî pêşkêşî rojnamevanekî Kurdistana Sûriyê bike. Li gorî heman vexwendinê Sandîkeya Rojnamevanên Kurdistan Sûriya dê wê helkeftê siba duşemê 22 Nîsanê di mijmêr 6:30 êvarî li hola mîdya ya li Hewlêrê vejîne. Dê hejmarek hunermendên Rojavayê Kurdistanê jî di wê ahengê de beşdar bibin.
ایرو لی باجار قامشلوی روژاوای کردستانی بارانک بهیز باری و ریگری لی تفگرا هاتوچونا اتومبیلان هات انجام دان. لگور کرت ویدیوی که کوروپلکا خوجهی بلاف کریه تیده دیارد به آوا بارانی دناو جادین ناوندا باجر ده کمبویه ده انجام ده اتومبیل زحمتی ده هاتوچون ده دبینن هروها هجمارک چالکوانین قامشلو مترسیا خواه جرو خاندنا مالین جه کلپیچان آواکری دانه دیار کرن. زاروککی کرد لی باجار استانبول ترکیه اوه چند روژن وندایه و تو زانیاری لسر چارن ویساوی تونیه. هجمارک چالکوانین کرد بانگوازیک بلاف کرن. تیده بانگا دیار کرنا چارن ویساوی زاروکی کرن. اوه چند روژن زاروکی بناوی حنیف محمود شیخ ابراهیم یه 18 سالی لی تاخا صافاکیا لی استانبول ترکیه وندایه چارن ویساوی ندیاره. محمود بخوا خلکی گنده قرزی حل لی گندواری عفرینیه. اوه دمکه و روشا آبوری یا رژیم سوریه گلک خرابه. کد انجام وی که ده سوتمنی لی بازارین باجارو کن دبن کنترول رژیم سوریه ده هاتن برین و دیتنا بنزین و مازوت لی واندوران دویدمه ده گلک زحمت بویه. اوه دمکه و روشا آبوری رژیم سوریه گلک خرابه گود انجام وی که ده سوتمنی لبازارن باجارو کن دبن کنترول رژیم ده هاتیه برین و دیتنا سوتمنی لوان دوران دویدمه ده گلک زحمت بویه. لگوری زانیاری نارکه گو نرخ 1 لیتر بنزین لدورن رژیم سوریه گهشتی 1000 لیره سوری و لیتر مازوت گهشتی 405 لیره گو جاران ده گهشت 100 لیره جی. گو سدم آوه که سزاین امریکیین فرض کری لسر ایرانه و باندوراوه لسر رژیم سوریه گو اوه دمک دریجه ایران نکاری بو پترولا خواه بگهینه رژیم سوریه. لگوری زانیاریان گوش ددوه چلیا بوری و تانها ایران نکاری پترول بگهینه سوریه گو روزانه 6,000 برمیل پترول دگهشت سوریه دما بوری ده گود انجام ده تانکرین پترول لبانیاس گو مزنترین گو واجگاه پترول لسوریه والا بونه. جالی خواه سروک وزیران رژیم سوریه را گهاند گو امریکا مصر آگادار کریه جبوره گریه لدر بازبونه تانکرین پترولین ایرانی بریا کنالا السویس گو وی که هلا تانکرین پترولا ایرانی نگهن سوریه گو هر هیوه 2 میلیون برمیل پترولا ایرانی دگهشت سوریه. وزیر نافبوری اشکره کر گوان گلک پیوندی به حکومت مصری را کرن جبو در باسبونا تانکرین پتروله لی اویک به سود بو گو هفدمی وی که امریکا را گهاند گو هر تانکرک پتروله بری خوبد سوریه بی رازی بون و آگاداری اوه گو اوه نچار ببن گوه تانکر یان بارهلگره ارمانج بکن. ده همان مجارده جیگیر سروک وزیرن روسی یوری پوریسوف و سروک رژیم سوریه بشار الاسد لشام پایتخت کریزا سوتمنیه لسوریه گفتگو کرن و هر آلیه کی پیشنیار خواه پیشکش کرد. وزیر دروی رژیم اسد گوت کو سروک امریکا دونالد ترامپ تشتکی جه یاسا و جه جیوگرافیک نزانه و اوید دمک نزیک ده جولانی وگرینن. لگور اجانسا تسنیم یا ایرانی درباری بنافکرنا پاسدارین ایرانی وکه تروریست وزیر دروی رژیم سوریه ولید المعلم گوت کو ترامپ تشتکی جه روشا نافچه نجی جه جیوگرافیه نجی جه یاسای نزانه تو بریارین ده خدمتا برجواندین اسرائیل ده ناستینه. المعلم درباری روشا بلنداهین جولانی گوت اوید دمک نزیک ده جولان وگرینن درباری پیوندیه و هفگیریا نابرا رژیم و ایرانی ده المعلم گوت کو جوین و سردان نابرا وانو ایرانی ده دمی خوده بشیویکی و ببرهمتین. روسیا بندرا ترتوس یا سوری تا 49 سالان بکری بر لگور ریکفتنکی به رژیم اسدره تا 49 سالان بندر و دست روسیا دبمینه و ویج بو بازرگانی و کاروبارین خواه بکار بینه.
پشتی جوینێکی سەرۆکی ڕژێما سووریە بەشار الاسد را جیگرێ سەرۆک وەزیرên رووسی یۆری بۆریسۆڤ ji ڕۆژنامەوانە را داخویاکردن ku bendera Tartusê li Sûriyê ji bo veguhestin û karanîna aborî hefteya bêda wê ji aliyê Rûsya ve û bo mawê 49 salan were kirêkirin. Borisov got ku doza serekeya ku divê derencameke dînamîkî ya erênî bide bi terê karanîna bendera Tartusê ya. Serdana wî ev hemû rêkeftin li xwe girtin û got ku ew bi awayekî baş divê derbarê te pêşketina. û çavereyê êmzekirina girêbestê divê hefteyê de dikin. Ta ev bender beramberî çalakiyên bazirganiyên Rûsî bo mawê 49 salan dest bi kar bike. Li gorî cîgirê Rûsî ev biryar di civîneke Komîteya Hikûmeta Navdewletî de di ber çileya sala 2018 de hatiye standin û dibîne ku ev gav wê dînamîkiyeke ciddî ji bazirganiya di navbera her du aliyan de bide û serbar kir û got ku ew dixwazin ev yek jî bikeve berjewendiya abûra Sûriyê de. Beriya niha jî Rûsya û rejêma Sûriyê rêkeftinek li ser berfirehkirina navenda têrkirina madî û teknîkiya bi ser geştîgela şer a Rûsî li Tartusê imzekirina. û ew rêkeftin di hêle 11 geştiyên şer tevîniyên newawî bo mawê 49 salan li wir bimînin. Serbarê hebûna derfeta nûkirina xwe bixwe bo mawê 25 salan. Di vê rêkeftina ku di çileya 2017 de cîbicî bûye hatiye ku Rûsyayê berevaniya navenda têrkirinê ya bi ser geştîgela wê ve li derya û esmana bike û rejêma Sûriyê wê berevaniyê navendê ji bejê ve bike. Bi taybetî jî di belgenameya wê rêkeftinê de hatiye ku divê rejêma Sûriyê di demê vê rêkeftinê de zemîn û ava li navçeya bendera Tartusê bi awayekî bêberamber radestî Rûsya ji bo bikaranînê bike. Serbarî radestkirina xanûberên ku hîn bi fermî nehatine ragihandin. دادگهکا عراقی بریارا سیدارکردنê derheqê 4 çekdarên Daişê de da piştî ku hatin tometbarkirin bi encamdana êrîşên terorîstî li Sûriya û Iraqê. Encûmena Dada Iraqî di daxuyaniyekê de ragihand ku dadgeha Iraqî biryara sîdarkirinê derheqê 4 çekdarên Daişê yên xudan regeznameya Iraqî da piştî ku hatin tometbarkirin bi encamdana êrîşên terorîstî derheqê sivîlan de. Têzanîn ku çekdarên pêdê hejmarek mezin ji çekdarên Daişê yên xudan regeznameya Iraqî radestî hikûmeta Iraqî kirin ku tê pêşbînî kirin ku wê hejmara wan bigihê 500 çekdarî. Di encama berfbarînê de rêya navdewletî ya di navbera Şam û Beyrûtê de hate girtin. Li gorê alavên ragihandinê ku îro rêya navdewletî di navbera bajarê Şamê û welatê Beyrûtê de ji ber berfbarînê ta demekî dirêj rê hate girtin û rê li pêş barhilgira jî hate girtin. Di çarçoveya vê meha Nîsanê de li bêhteriya dever û navçeyên Sûriyê baraneke bihêz barî û berif li her yek ji parêzgehên Lazqiyê û Hema û Şam û Tartus barî li deverên ku bilindahiya wê gihişt bû ta 1400 metrî. Bêbûneya koçadawiyan vîskar siyasetmedar û kesê navdarê Kurdê Qefqasya baregeha Barzanî peyameka behîdariyê belav kir. Di peyama behîdariyê de baregeha Barzanî xemgînî bi gihiştina nûçeya oxirkirina dawî ya kesayetiya Kurd wekîl Mustafa daxuya kirin. Got ku wekîl Mustafa kesekî niştîman perwer bû ku xizmeteka mezin ji bo gelê Kurd kiriye û jiyan ji dezdana kesekî mezin mîna wekîl Mustafa xesareteke mezin e. Herwiha baregeha Barzanî di peyama behîdariyê de serxweşî lê malbat û kesûkar û dostên wekîl Mustafa kir. Roja İnaborî serokê Kurdistana Sor wekîl Mustafa jiyana xwe ji dest da dîroka Kurdistana Sor divê raportê de. Komara Kurdistana Sor bi serokatiya wekîl Mustafa Yîf yek ji komarên ku ji ber nebûna alîkarî û piştevaniyê hatin şikandin. Ku damezrînerê wê komarê yek ji nîşan û sombila Kurdî li herêma Qarabağ û paytexta komarê Lecîn dihatin naskirin. û roleke wî bihêz di wê komarê de hebû. Milyonsala kam paşla tabiatê dijîn. Korna zamana da pêşda çûna û dilkê xwe îroyî de hatiya giştina qawlama. 23 salê hetanê heza nesê siviyeke salê Kirasê Kurdistan bê. Lê roja îro Kirasê Kurdistan tune. Kalaşona bedara Komara Kurdistana Sor rêveberiyeka xweser li xwe digirt. Di destpêka desaladariya Lêlîn
ده هفته تیرمها سال 1923 ده هاته دامزراندن و پایتختا وی لجین بو و باجارن کل باجار و قوبادلی یاد هریما قرباغ لخوادگرد لید نیسانا 1929 ده او کمار هاته هلوشاندن. رجا کردان دوی کماره ده جسادی هفته و دو بو آنکو 3720 کس بون لجبر کریارن قرکرن و تنکرن رژیم سوفیت لقفقازیا هشت کو هبونا کردی بحاله. جبلی ویاکی سیاست ستالین لهمبر کردان هیلاو کو کرد جی واری خواه بجه بهیلن و به هزاران جه ازربیجان و ارمنیان و هر وها جورجیان برف کازاخستان بچن که او پیلا کوچبری بسر همو کم نتوان وک شیشان ابغاز و داغستانی ده سال 1935 تا سال 1944 ده هات و هجمارک بچوک وگریان سرمال و ملکن خواه. روشا کردان وها بردوام کرد حتی کو یکیتیا سوفیت هلوشی پشتره ارمنیان دست خودانین سر حریم ناکور و قرباغ هر وها حریمین کردی. سروک کردستان سور وکیل مصطفایف پشتی هلوشاندنا کماری ده سال 1929 ده بر خدا ایتالیا و بریا جیانج دستان وی به 3 سالان لبروکسلا پایتخت بلژیکای ما. کمارا کردستان سور یا کردی جبر نبونا پشگیری و پشدوانیه ده چند سالان ده هاتا رو خواندن و صدمن وی او بو کو کردن آذربایجان او کمار رد کرد. لوما کمار هلوشی و سروک وی وکیل مصطفایف وکو پرنبرکی سیاسی برای خدا ایتالیا. اولوی دره جبر نخوشی خواه ده 19 نیسان سال 2019 ده تمن 85 سالی ده جیان خواهش دستا. ده دیروکا کردی ده بسادان کمار و ولایت و ریوبرین خسر هاتن دامزراندن. لجبر نبونا آلیکاری و نرازیبونا ولاتن داگیرکرین کردستان او ولایت دهاتن هلوشاندن. هر وها ریگیری به چه شیوه و آوایکی دهاته کرن. بله تماشوان انهجال سر ویمجار کد اینا بوریده سروک کردستان سور وکیل مصطفى کسایت نافدار کوچا خویا داوی کر بهتر راوستاندن لسر ویمجار اینها بری خود دم روسیا بریز هجار شامل نویسکار ویل گلمبه بریز تو بخیر هاتی دم باش جوان تسبك ده سري وساق بس سري واو همو كردان طيبتيجي كردين سوفيت تكار بجمرة بحثا كسايات وكيل مصطفى بكاجمرة وش تمشواني انهجارة تشيرولو باندوراوي هبو از همو تماشوان و سلاف دکم جي روسيا براستی جي ام پرخمگین جبوه بویاره وکیل مصطفى insanı ki teorisen pratik bu u durukzan bu u hemu jiyana xwa ji bo Kurdistanê ji bo serxabûnê Kurdistanê hezir kiribû niha eger em yani navê vekil Mustafayê niha vek sinonîma beşevende Kurdistanê sor e Kinge Kurdistan'a sor diye gotun vekil Mustafayev diye bir emirov, Kinge vekil Mustafayev diye gotun Kurdistan'a sor diye bir emirov. Ev hoşbaxtiye ki mezine gor nerinemin. Tekoşer bu, vekil Mustafayev 1938 de Özbekistan'a dayık bu. 1937 saleki beri Malbatevi ji Kafkasya hatı bu sürgün kirin. 37'de hatı bu sürgün kirin. 38'da vekil Mustafa'ya patladı dünya. Yani zoru, zahmeti de, meşakkati de zarokti ve derbaz biya. Derbaz bu xuşkevi, burayevi dema şerî cihanê duyemin 1941-45 ji birçîbûn û tedayiyê mirin. Vekil Mustafayev sala 1946 da 64 da bu borunun 64 da li Kırgızistanê zankoyê hukukê xelaz dibe diqedîne û serî de karê partiyê dike başî
کاری عسکری لشکری دیکه و Kırgızistan'ı hereme oşye da dest bir polisiye dike du demen kında pır yani vazifeyin baş vazifeyin bilin digre u insanı ki prinsipal bu ziber ve ki prinsipali vi hemen derdike ve holegl Kırgızistan'ı hem beri murovi seroki Kırgızistan'ı dava verdike. Dava verdike. Jive deri de kavetandın de Özbekistan'ı. Özbekistan'ı xud muhtariyet heye Karakalpakya dibêjin. Karakalpakya'da asayişi Karakalpakya'da ev dibe şubeyê cinayet her gran birêve dibe. Başı jive deri de Naxçıvanê dişinin Naxçıvan heremekilli Azerbaycan'e juha köke asli vekil Mustafa jive deriye Li derece vezaret dervada disa şubeyi beşi cinayetin gran bireve dibe. Jive deri şuha dest bi siyaset dike. Lu sala 80'da li Sovetistan'ı hareket milli dest bi dibe. Li Özbekistan'ı fergane navbeyna Özbek u Mesqeti, Türkiye Mesqeti şer derdike ve der Kurt jiyandikin, Kurt jive der penaber dibin için Rusya, Kazakistan'ı. Başı şer-i Karabak'ı navbeyna Azerbaycan u Ermenistan'ı da Kurt diminin o navbeyna şerde, navbeyna du arteşi da Kurdistan'a sor. Ve deri Kurd'e sürgün kırın. Beri Kurd'in taybeti Kurd'in Müslüman, Kurd'eme 20,000 ziyadetir Kurd, tev Azeriyan Ermenistan'ı diye sürgün kırın. Beşeki diye Azerbaycan'a, beşeki Rusya, beşeki Kazakistan'ı belav dibin. Ve çağı, bızaveki hareketeki seraketi Mehmed Sulu Bavu evci Kurdi Ermenistan'ı li Kurdi bana Kurdi hem Kurdi Bakuri Kurdistan'ın Kurdi Vanine bana 1926'da desti zulmü Türkiye revi bun hatıbın Sovetistan'ı برز هجار جالي حكومتي ولاتن يكيتيا سوفيتيا بري چه فشار و زحمتي لپیش وکیل دهاتن کرن از çeki mixas işte bejim yani taybeti bu dema evda dema 80'da dema hilveşand hatta hilveşandını Sovyeti murav ne kari beje ku bu taybeti hükümet Sovyeti hember vekil Mustafayev zahmeki kiriye bu karakteri prinsipali ve üsse kiriye ku hükümet hember vekil pır evek hışk evdike tabbigare Kırgızistan'a min got hemberi murovi serok Kırgızistan'a dava vekiliye ve polis falan ve çağı Kırgızistan atıbı kavetandın o Özbekistan'ı beri hilvaşandığını Sovyeti pır davaya ki pır mezin ha bu davaya pambu gotun ab dava digiş hatta serok Özbekistan'ı hemu vezareten Özbekistan'ı ve çağı ve Yekolini ve tışta da vekil Mustafa Evci ev dve komeda bu. Yani serok ve gıdılyan bu, ev fille bu. Serok ev mahkemeye yani istintak dibijin. Vekil Mustafa Evci ve komeda bu. Pişti 80 şunda kenge vekil Mustafa Ev tevli kare siyasi bu mecbur makul polisi derkeve ve باشە دیارە پەیوەندی هاتە برین gelek spas بۆ میوانی من هەژار شامل ji Rusya li gel me bû zor spas bû bejdariya wî jî temaşevanên hêja ev bû nûçeyên me îro beriya bidawî anînê jî me ser nûçeyan li bîra bêne
سەرۆکێ دەستەیە دانوستاندکارا سووریە ڕاگەهاند بۆ دەدەمەک نێزیک داوێ کۆمیتەیە دەستوری وەرە ئاواکردن. لە دێرا زۆرێ پارتێکە عەرەبیە سیاسی کۆ داخوازە نەناوەندیە سیاسی لە سووریە دکە هاتە ئاواکردن. لە دێرا زۆرێ جوانێکی ژێ باژارێ عەموودایە ڕۆژئاوای کوردستانê سەردەستێ کەسنە نەناس هاتە شەهیدکردن. لە سووریە کریزا سۆتەمەنیە بەردەوامە و رێجیم هەوارە خۆ دەگهینە رووسیە. سپاس وەل بولتەنی تەماشا کرد بمێنن شاد.